Бачази даматон салом алейкум, шумо дар YouTube канали Сомонов Тойном Фазнай, да хаматон рахмат калон. Да я сутка 100,000 просмотров грифтай видео мо да YouTube канали Сомонов То. Да хаматон рахмат калон. Яким видео да хама интересит, да и видео мы дашмо более мешам открытый и честный. Бачази, да деньо денамут перекупай. Перекупи нарс, перекупи ганда. Фамди? Перекупи нарс, кампл кормекна, перекупи ганда, бисор кормекна, но перекупи ганда, долго кормекна, бароки ва ярузне яру шарманда меша. А перекупи нарс, мега ки кам тяу, гаманатя. Ёки бачо. Да Дубай мы метонистам, да рус коркнам 1 миллион рублей, ёки $10,000. Шмо представить к ней, $10,000 мы кормекадам. Да рус да Дубай. Но да и видео мы нашему откровенно мегум и секреты машин бизнеса мегум. Чхе шмохтон, омада самостоятельно машин мехаре, чхе экономика. Например, шмо машин хар, машин место примерно $10,000. Перекуп машин бизнеса шмо мети $10,000 плюс хак коривая мети. Вай 100% а шмо меки $500 мегрем, вай друг мега минимум машина мега $10,000, да больше бо $1,000 добавка мекна. Чтобы шумора машин бизнес друг нага, шумо чиком мекнем бачо. $10,000 мегири, хатит очатай, акатай, додартай, зантай мегири, мебой Дубай. Да Дубай примерно 5 рус, Дубай тамошо мекини, хаму плеки да машин бизнес метику, машин бизнес фанка да плитра мегира. Хавай пла, ойлави шумо мехре, машини айхамазура вибират мекини, мерай Тоджикистан. Яким ты айхички хафа намешай, барой ки машина хадад вибират, кади плюс машина мекапи хай мекини нигоh мекини ки машин тай о сухтаги чабаштаги набоша бачо. Дуюм барои чи шумо бояд видеои моро тамошо кунед. Яким бачо ҳар як мардак ты бародар машин мехари да ҳаёта ягон мехари барои хта аката додарта занта ты дар бораи техника ягон чиза дони. YouTube канали Сомон Авто дар бораи техника мега ки шуморо ягон чиза ёд я бачо. Доки бачо да комментария охирон видео одамо хафаш дар ки ты дурӯғ мегӯ исусу худод машинои задагира мефрӯхтӣ. Бачо азиз, мы любой кора мекардам да вақтш. Но рӯз ба рӯз вақте одам калон мешава, ба ақл мешава, ай коро кардагиш пушаймон мешава. Доки бачо мо дар машинбозори Саджаем, Саджабад наиста бигире и примерно 80 километр дура ай Дубай. Вақте Дубай омаде тамошо мебиёи ауксион машинро хитон дида мехаре. Бачо азиз, машиное ки нишон метим нархи вай машинои мо ауксион дай. Вай бомо қати доллар, қати рубл перевод мекунам и да шумо нишон метим. Растаможкаша намедонам. Номи сайти растаможкаро мемонам, дар омада хитон растаможкаро бине, биёи машиноро харе 100% машино махкул меша, машино зур. Шумо вақте инҷа мебиёи ку может быть фикри шумо дига мешава. Шумо хайдани Lexus, Toyota мехаре, Toyota хайдани BMW мехаре. Барои ки вибр ганда бисорай. 4 минут гап задам. Сағира бугу зинек табги кам гап зада бачо. О, даже намедонам айчи сар кунам, ҳаво гарм бачо. 4 минут гап задам. Бояд мо журналист мешинем ёки баранда мешинем да ягон маҳрака. Ёки бачо. И BMW ра намедонам бояд пли хели машинора чихе одам бояд кор куна бачо. Фаҳмиди? Ёки да. Инаи место минимум место $100,000. Инаи место минимум $200,000. Барои инаи машинора ку кор кардан шумо бояд чӣ кор кунед? Бояд бачаи ягон бой бошӣ, бояд оча отайти боша ягон коркуни зур, шумо бояд бошед бизнесмен, ин машиноро метавонед харида. Ба меҳнати ҳалол ин машиноро харида вообще нереально. Да и дунё ба меҳнати ҳалол, ба такси кор кардан, ба доставщик, грузчик, кассир, бо чӣ? Ну, обычный продавец кор кардан и хели машиноро харидан нереально бачо. Боравай. Соҳиби хели машини шидан, ты ягон каса кидат мекунӣ, пул ягон одама мегирӣ наметӣ, одаморо фан мекунӣ, пул ҷамъ мекунӣ, ҳамин хел. Ихи честный путём кор кардан ганда қинда. Но одамои ҳастае ки честный путём кор мекунанд, машина мехара бачо. Одамо ҳастае, честный одами кор мекунад ки ҳастае. Но ай 100%, 70% и хели машинаро харидан да бояд ягон коре кунад ки имони шумо лучше накунед бачо. Ёки бачо, нархҳои ин машинаро навистагӣ нестае, намедонам барои чӣ. Может быть ин машинаро фурӯхтагиянд, барои ҳавай нархҳои ин машина гуфта наметавонам. Пример дарош агар ҳуй боша, бия бор бинем бачо. Вақте ҳуй кунам, о, даже маҳкам кардагия ки қамбағало бо дарира ҳуй накунам. Сағиро хитрианда бачо. Ёки бачо, ауксион чия? Я бор коротко фаҳмонам бахшиш бачо. Ёки ауксион инаҷа
ҷои пулгирия як бор илтимос як бор коротка фаҳмонам одамое ки якум серия тамошо карда уже медонев як хело якум бор ин видеоро тамошо мекунад барои ҳавай коротка мефаҳмонам тез мегум дар ин ҷо мошин бизнесо мешина бачаҳо десте мошин бизнесо перекупо мешина перекуп мошин бизнес ин ҷа витрина инаи мошин якум мошине ки имрӯз мефурӯшанд инаи мошинора очрат кати ҳай када омада дар ин ҷа мемонад дар инаи монитор дар ин ҷа телевизори калонда нишон медиҳад соли мошина пробегша дар чанд сум мошина фурӯхтестанд бачаҳо очрат кати мошинора оварда дар витрина монда мегирад дар ин ҷа баранда қати микрофон нигоҳ мекунаву нархи мошина гуфтанг мегирад касе бисёр пул дод ҳаваи одам мебарад бачаҳо касе пули бисёр дод ҳаваи одам мебарад ин ҷа ҳамҷа пир меша пири столай дар ҷа одам истудагиаи мошинаи задагиаи типитан дизиан сӯхтагиан фарқш нест дар ҷа любой мошина мехаранд мошин омад ти бисёр дод ҳавай мехарад бачаҳо тамом дар бораи ин мошино нақл кардам бачаҳо ин мошино барои манам мечтат мекунам дар инаи мошин ма даже шарм намекунам ростша мегӯям ки ма 33 дар омадам дар ҳаётам нашиштам инаи мошинда 33 даже нашиштам бачаҳо мо шарм намекунем мо дар вақташ мо шароит надоштем ихелаки мошина мо даже намедонам ки чӣ бигӯям ки ихели мошинро мо даже хариданиам нестам и пулам намерасад ну дальний момент агар дамо дар кор боша мо принцип дабрам инаи мошина метавонам харам иншам харам барое ки ба меҳнати ҳалол иқа соле ки ма дар Россия азоб кашидагим ранги сак 100% пули ма дар ин мошино мерасад но дамо дар кор нестай бардоро дар кор нестай лекин бачаҳо даже намедонам ай чӣ сар кунам биёхе мекунем аҳа мошини нағзмедагии шумо Toyota Camry барои Toyota Camry шумо худтона мекашед и мепаре задни салто барои задни салтора камтар паре и да шумо нишон медиҳем Toyota Camry 2020 сол моторш 3.5 33500 нархи аукцион 33500 нёкте бачаҳо яра хитри вая мегӯм хитригира ҳеҷ ки намега шумода бампера мехари крашини шумо мечаспоне ай авторазбори ҳаминҷа крылоша крашини мезанед парокша крашини мезанед ба каво зеркала ира бурда дар Тоҷикистон арзон соз мекунед мошин места 33500 примерно на $10,000 $10,000 вақте гуфтам рубл ҳозир доллар кати рубл як ба як гуфтам $10,000 значит 1 миллион рублей гуфтам 900,000 значит $9,000 мешавад бачаҳо дашавӣ мекунем вообще 100%. Ну, дахилма махуле. Рости гап мегӯям. Мо Toyota-ро нағз мебинам. Toyota машини зура дахилма и панорама ша бинем бачаҳо. Дар Россия и хеле комплектация нест. Ё фақат мешава американский, корейский хеле комплектация. Дар Россия даже люк надоранд. Машино дар оҷа максимум экономка да мекунам бачаҳо. Toyota Camry, например, нёк бачаҳо 33500 места дар аукцион примерно бо я $10,000 дига қимат места ихели Toyota Camry дар ин ҷа ай 100 зиёд ҳозир ҳамаша нишон медиҳем BMW X5 бачаҳо X5 дар Россия ин мошино места примерно таи 10 миллион рублей 10 миллион дар ин ҷа ира ҳеҷ ки намехарад барое ки дар чӣ хеле ки мо фаҳмидам дар Дубай BMW-ро нағз намебинанд BMW как будто капризный мошинай чӣ хел мошини задагия дестбача 2023 3 литр 97500 примерно 2 миллион рублей агар дар Россия мешидак мы точно ин мошина мехаридам но барои чӣ мо Россия намебарем Россия бурдан ин мошиноро невыгодняй бачаҳо например нёкунед 2 миллион ремонтш мешава примерно так як 500,000 мешава 3 миллион растаможка мекунӣ и растаможкаш мешава 1 миллион 4 миллион плюс мошин задагиай дар 4-5 миллион ин мошина бурдан невыгодняй бо медони чӣ хитриянд мошина меоранд баллоношро мегиранд наход да BMW X5 2023 ҳам хеле баллонои безебисак бошад баллоноша хчон мегиранд отдельно мефурӯшад дискоша бинед ин дискои ин нестай пеш дигай упараш дигай бачаҳо а так видеои мо иқак дарозтар мешавад примерно 20-25 минут но дар шумо махкул мешавад бачаҳо мекунем фанатои BMW чай хушоем ну мы хелем фанати BMW-ро нағз мебинем рости гап бигӯм як крылоша соз мекунӣ дарша мекунем о мекунем аккумуляторш дар ҷоша значит
пиши зура бачо. Чехли ки гуфтам фақат яҷра нигоҳ мекунем, рулша нигоҳ мекунем, дасташа нигоҳ мекунем, ҳоз нақша нигоҳ мекунем бачо. Хушруча ну дамо маъқул нест бачо. 2024 48500 бачо. А так Range Rover дамо дар кор нестай, ишам дар кор нестай, ишам дар кор нестай, шамолай бачо, шамолай яқа, ишам дар кор нестай. Ишам барои моро намешава, барои ки мо эконом мошин дидестем бачо. Боз 10 минут бесте, экономни мошин дидестем. О, нёкне, сархаки хушруаг, свеч ганда махулай. Рост гап гум, свеч дама ганда махулай. Хли приятный, яркий, да бачо. Toyota Camry 2024 сол, моторш 2.5, нархи мошин 38500. 38500 примерно мешава $10,000. Перевод на рубль 1 миллион рублей. 1 миллион рублей 2024 шумо представить мекунем. Дар Россия место 4-5 миллион рублей. Это значит $50,000. Да аукцион нархи ин мошин бо мехеза. Сразу на навес якая фаздин халява ройка. Не, и минимум мехеза. Например, хози место $10,000, примерно $15,000-16,000, $14,000 да ин мошин мехеза. Ин мошина уже дин бор фрухтеста, ҳички нахаридеста, барои ки мен як 3-4 рӯз без дами аукцион будам, ин мошин да ҳами ҷабда. Значит, ҳички нахаридеста. Нёки чихеле ки мен мегум ку ако вақте шумо омаде запчаста крашени харида мезане мебаре. Барои чи крашени, агар шумо ни крашени мехаре ку плюс краска мети да бампер, краска мети крыло, дар задни. Юра крашени мегири, ака мезани, крылои пиша. Барои чи нахаридеста, ака нёк чихе сахзаге. И крылои пиша алиш мекини, и Toyota Camry комплектация SE, ай шумо мешава. Давай, дарша викунам. Ду глушитель дора. Кадом беақл Toyota Camry ду глушитель мезана, намедонам, истерано намерав. Бидем чо буи тари мекуна, буи намай. Да фикри мошин тай овшидаги, ну ира дидан дар кора, мо вақти дидан надорем. Подушкош кор кадаги нест, салон приятно, хушру, $10,000, Toyota Camry 2024 сол бачо. Боз я мошини зур ҳастай, да шумо нишон метим. Боз я минут тоқат кунед, бачо. Яда мошини мечтаи таксисто ҳастай. Одамое ки ай Россия тамошо мекунед, да ҳаматон бародаро салом алейкум, таксисто имена. Боз мо мечтаи шуморо нишон метим, агар фрухтагӣ набошад. Майли бачо, боз я минут. Агар фрухтагӣ набошад. Бачо мекунед. Hyundai Solaris 2019 сол, мотор 1.6, 4500 дирхам. Это значит примерно $1,000 и $1,000, $2,000 это примерно рубль катибиге 150-200 Россия бачо. Нёки бачо. Чико мекунем, чихе эконом мекунем. Диде мошин полностью созай. Ҳама созай. Ягон кор кадаги нестай. Дарша ой мекунем. Подушкош кор кадаги, ну мошинча созай бачо. Пеша харидан бо нигоҳ мекунем. Акрай экономша мегум ако. Нёки ин мошина мехаре, примерно ин мошина мешава харида да $3,500, $4,000 да ҳисоб мекунем. $400,000 да ин мошина мехаре ёки $300,000 да аукционда. Агар дар Россия доре ҷиян, бачаи хола хеш торда, дар Россия меге ки бачатай, холатай, ҷиянтай капоти крашени, бампери крашени, крилои крашени, ята фара мехара, да ягон фура боркада Тоҷикистон рӯй мекуна. Вақте мошин дар Тоҷикистон расид ака, ты крашени бампер, крашени капот, крашени крилора, я фари китайски кати мезани ака, мошин барои тура меғалта капег ака, капег меғалта. Ҳозир мегум, крашени бампер дар Россия место примерно ака $2,500-3,000 рублей, даже $50 не. Крыло место, даха мекунем, $5,000, $100, капотиш место қатифариш $200. Общий шумо сарф мекунем 200 и плюс 100, $300 сарф мекунем ака. $300 шумо сарф мекунед дар запчасти ҳамин мошин. Худтон мебаред, дар ягон сервис мечаспонед. Hyundai Solaris 2019 сол дар шумо меғалта примерно $5,000-6,000. Растаможкаша ака намедонам. Сайти растаможкаро ҳозир мемонам, худтон дар омада бини ака. Ина Hyundai Solaris. Нёк барои чи ин мошина? Дар Россия мы дорем примерно 20 хели мошин ака.
мошинои ганда ба қуввати сагҷона ҳамин масла калоткиша алиш мекунӣ ку ака ҳамин қайм мегарда ки ту ҳай мекунӣ и бачаҳот бо ҳай мекунад ди мошини мо бач ака ди мошин намедонам шуморо ака бугум ё ки бачаҳо бугум барое ки ҳам акои калонам бачаҳои ёшам тамошо мекунӣ бибин инаи сар мекунем ака инаи Hyundai Elantra ака мошини зурай Hyundai Elantra 2019 сол мотораш 2 литр 6,5 дирхам ака 6,5 да фикр мешава як ҳозир перевод мекунам ака як 4-5 зор доллар крылош задагиай дараш задагиай крылои пиштиш задагиай фарш задагиай ёки ака яхр вақто чихи шуморо фан мекунад да аукцион раҳи мошенникӣ ака например ай Америка мошин мебиёя мошина пешаш задагиай и пишти задагиай ака устои иҷа да покистониё индусо медрора афғоно пишти мошина соз мекуна а пеши мошина соз намекуна шумо мебиёи мошин харӣ пишти мошина соз кардагиян пеши мошина соз накардияй шуморо фан мекуна а шумо чӣ меги мошин меги ҳамаш идеалнияй камакак задагиай а в реале ака куни мошина задаги ти типита ва ё соз мекунад ва ё специально ия раҳи хитристай ки шумо фикр накунед ки мошин ти типитай фикр мекунед ҳами ҷакаш задагиай а так пишти мошин задаги ти типитай ака боравай эҳтиётшан дакода ка дами ака саҷада саҷа иами як ҷое ки як шаҳри калонай ранги як чӣ гум ака ранги як қабодиён шаҳри туз як шаҳри калонай ҳамаш мошин бизнесай ака ҳамаш мошин бизнесай бисёриш одамои ай дигар давлатҳо мебиёянд шароит надоранд иқа камбағаланд да любой копек кор мекунанд ака да любой копек кор мекунанд баъд бисёриш нак ака бисёришам наметавонам бигӯям ки ҳамаро виноват кунам як 70%ш дурӯғ мега лично мы худам мерам қатъя гап мезанам мебиёй мепурсӣ мошин чандай мошини 2018 мега 2020 охи мерай ҳами дарша ҳуй мекунӣ дарша ҳуй мекунӣ вин кодша мебинӣ мегӯй ки инҷа 2018 ку не мега 2020 ёки бачаҳо мошинаи зур Kia Optima 2019 сол 2019 мотор 2.4 ну нархи мошин мешава копейкай 6,5 дирхам это примерно мешава ҳозир перевод мекунам примерно 4-5 зор доллар 4-5 зор доллар доставка то Тоҷикистона ака 150 000 бо 1,5 зор доллари дига и растаможка мекунӣ мошина мегирӣ спокойно ҳай мекунӣ барои таксира мошина аҷоибот ака ҳозир салон шавӣ мекунӣ мошинчаи зура ну мошина паррондагиян да фикрам ин мошина паррондагия дист ака ҳозир мебинем ака агар ёки паррондагиян ёки ба ягон чиз задагиян ҳозир дарша ҳуй мекунем паррондагӣ нестай ака да фикрам барое ки агар ихе тир мезада ку и парашам шикоф мекунад ну инаҷам шикофа дист ака ҳозир ягон чи меёбем ягон тир мир меёбем меге ҳичи намеёбем ака набинай айҷа паррондагия да фикрам нехе зада ай пара шикоф када буромадагия хамо ягон милиса набошам ки барои шуморо экспертиза кунам ако ну простой мошин бизнесам сағира Nissan ҳозир ака ҳозир ҳамин бисем мошинои зур жумтим нехи мошинаро харидан нестоята ёки ака мошини зур Toyota Highlander мошинои зур ака ҳозир салон шавӣ мекунам як бор бинӣ Toyota Highlander пробеги мошин милката перевод канда кора 142 панорама надора ҳозир нақша мефаҳмем барои Тоҷикистона да ака мошинои зур ака мегирӣ капот алиш бампер алиш ду фарша мехарида ҳамиҷа ака чихеле ки муфтам крашни мечаспонӣ барои қишлоқ аку вообще 100% да қишлоқ ҳай кадамда ака ёка баланд да у раҳо вайрон намешава баланд нархи мошин 17500 2019 бдай растаможка кадам мешава моторш 7,5 17500 перевод мекунем ҳозир дар экран нишон метем чанд ҳазор доллар мешава ака а так мошинчаст ина марҳамат ака омади гирифти да як рӯз запчастоша харидӣ ёки да багажа бор кардӣ ака ёки худат часп модӣ штоби багажа вай накуна зани накуна да багаж мехарӣ я 4 халта орда шакар кати мепартои ака бурди хона
ҳам мошин харидӣ, ҳам орд харидӣ ака. зур гуфтам ака, ҳам мошин мехарӣ, ҳам орд мехарӣ. Toyota Sienna 2017 сол ака растаможка кадам мешава. Пеши мошини сахт задагӣ нест ака. И просто видишам хеле. Ҳозир агар запчастоша ҳуй када партон ку запчастои нава сабират кунам, сахт задагӣ нест ака. 19500 Toyota Sienna. Переводиш мекунем ҳозир доллар кати дарша ҳуй мекунем. Капот килои ҳафодама барои такси мезанем ку дар қишлоқ. Дар қишлоқ барои такси 100%. Микрофонро бардорим ака. Подушкош кор кадаген ҳамеш безебай. Семейная, да, машина ако хемекин. Барои такси нёкин ҳамаш мерава, миёя. Ибо пеш ақиб мерава, да пешбор мекин, да пеш. Короче, мешава зиндагира бароиш. Машин кама, как будто машин кама ако. Ин хеле ки машинам да Тоҷикистон зура, машин экономичный. Гуфтам ку съёмка мекунам. Hyundai Elantra 2018 сол 16500. Hyundai Elantra 2018 сол. Перевод рубль ёки доллар, ҳозир дар экран мемонам ако бини. Чиш махқул нестай, краскош паридестай, намедонам барои чӣ. Бояд так просто и краско напарайда бини. Бояд дараш маҳкама яка. Болош хунай, салонош хунай, дар кор нест ака. Оҳо, ҷаш хеле. Ин машина ай хайдагит пешамон мешавӣ. Ёки дака. Ёки ака чикор мекунам? Бисёр блогерои мо ҳай машина мехаранд да капек, мебаранд да ҳамиҷа соз мекунанд ака. Бамперша мечаспонанд, краска мекунанд капотша, медроранд, як химчистка мекунанд ака. Химчистка мекунанд, истойкара краска мекунанд, фароша полировка мекунанд, 4 баллони нав мемонад. Баъд дар видео мепартоянд, барои ҳамин машина ҷанг мешаванд. Баъд мегӯянд ки фалони блогери фалон ҳамон одам барои мора машини арзон рӯй кард. Ина ҳамин машина мехаранд ака. Краска мекунанд, товарни вид карда дар шумо мефурӯшад. Ягон одам девона, дурак машини зура арзон намефурӯшад. Ҳамиҷа ку ака ранги шумо миллионта одам ҷамъ мешавад. Миллионта одам ҷамъ мешавад. Шумо фикр мекунед ваё ҳамаш беақла яхди мо баақлем. Не ака. Машини безеб арзон места, машини зур ҳама вақт қимат места. Сахти бад заги ако, сахти бад. Я чихе бисёр машина ин барои шуморо намешава. Ин машинаро охир наметавонам барои шумо реклама кунам. Ин ака онё ки дута машинчаи зур. Якам айна Kia Optima сар кунем ака. Даҷа любой миллат ҳаст. Унаҳа қирғизоай, дауҷа узбекора дидам, инай арабоай. Иша намедонам ранги ман исиб сиёй намедонам ай куҷоай. Нёкне бачо. Kia Optima 2019 сол, моторш 2.4, 6500 дирхам. Это значит 6500 мешава. Ҳозир перевод мекунам, пули ёра ман намедонам чанд сумай, примерно $4000. Дар Россия нархи ин машина места 2 миллион рублей. 2.4 не, бо 2 литраш места 2 миллион. Дајҷа моторш 2.4 места примерно 6500. Ёки ака чихеле ки мон гуфтам 10 бор такрор намекунам, крилоша крашини мегири, дута дари крашини мегири мезани, крилои пиша ака дар Тоҷикистон бурда соз мекунӣ. Ҳозир ай салоншон и параш 100%. И парашам хат каштаги, но у қасах не. Ҳозир не акай мо усубарава дар шумо бо ай пештар нишон метавонем. Ҳама одамо мошин хари омадагӣ. Боравай, хитонам биёи шумо айки, ай чӣ дори камбудӣ. Миёй ҳамин шаҳрро тамошо мекунӣ, ҳамаро мебинӣ. Нёк нако. О, и люк ираби. Люк шапа калон айки бачо. Подушкош кор кардагӣ нест. Изурай. Пробегш 70 мил, ҳозир перевод мекунем. Автомат, салон, кожа и плюс лахтагиай и кожай. Пробеги машин зурай барои кунёки. Сиденьё шикастагӣ нестанд и ойнаро вақте бисёр боло кунам, поён кунам, инҷа хурда мешава. Хурда наштагиай рулшам. Хурда штаги неста, значит пробеги машин родной. Самое главное тай оштаги набоша. И люка бинем бачо.
Панорамаш бинед, панорамаш ҳамиҷа то ҳамиҷа. Дар Россия и хеле комплектация нест панорама. Ганда қимат места. Инако. Такас дар кура балоношам наван. Есте. Биёи хитон харе мошина бар. О, легенда имрӯзаи мо. Нёк инако. Мо хидам нағз мебинам Toyota Camry, реально нағз мебинам. Toyota Camry 2020 сол, моторш 2.5. Нёк не. 26500. 26500. Оз долларка перевод мекунам и рубль. Бамперша алиш мекунем. Дадари крашини мегирем, мечаспонем, тамом. Ёрдам ягон кас дамо дар кор нест уже. Люк дора. Комплектация машин зурай, реально зурай. Глушителя когда гей. И намедунам съемка когда гидум, ёк не бачо. Даёдум нестай. Дарошро махкам мекунам. Худо бигира дарора ҳуй кини барои бачора ма дрон съемка кунам бачо. Чӣ гуфтӣ? Марҳамат. Вайшам мехари. Ёк агар ин машино тамомшавӣ надоранд. Ҳамин ауксион ку пури ҳам хеле машина любойша омада вибират мекунед. Агар да шумо ягон чи махқул шуда боша илтимос видео кине ёки да комментария нависе мо омада ҳаваи машинора видео мекунем. Ёки бачо машине ки дамо махқулай машини махқулай Kia Sportage машинои ганда зуранд. Ҳозир айпеш нишон метим. Kia Sportage. Машини сахт задагӣ нест бачо. Реально сахт нест. Kia Sportage 2022 сол, моторш 2.4, 18500. 18500. Мотора били чӣ хел навай, дисте? Моторш навай, яби антифриз дисте, сирха оли. Антифриз топ тоза, нав. Оли машин пробег надора, бигим мешава. 18500 ҳозир доллар и рубль перевод мекунем. Нархи машин дар ауксион бо қимат мешава. Балонош навай, салон шавӣ кунем. О, кожаный салон. Не машину ако 100%. Агар шумо дар қишлоқ зиндагӣ мекунӣ, полный привод, кожаный салон. Люк, панорама, ҳама чӣ дора. Ухожение, ягон проблем надора. Бия буршинама. Ако 100% ака. Чӣ ҳуй мешава? Запчастош ҳамаш да багажа. Бо ягон чиша мегири подушкош кор кардагӣ нест зур неҷаша алиш кадан капек места. Торпедаш кор накадай. Охирон машини мо Sonata SE. Нёк небачо. Ира бинда. Мегӯй даи фу. Пад ида дилаш ҳам мерида, ҳам мехӯрда, чум ира бинда. Агар ҳам бихара, ҳам биринай, хеле машин дар шумо дар кор нест, бачо. Охи нархи ира бинед. Да нархи як нархи дита айфон ай. 450 дирхам 2019 сол бо қимат мешава. Оха қимат ҳам як химчискаш мекунӣ, бамперша мегирӣ, мечаспонӣ, машин тапа тайёр. Да ҳаматон раҳмати калон ки моро тамошо кардед бачо. Как обычно, агар ҳамин видео гира минимум 50000 просмотр, барои шуморо бадои 2 рӯз ягон серияи зур карда рой мекунем. Серияро бисёри бад намекунем, бисёри бад шава, маънош гум мешава. Примерно 4-5 серия карда дар шумо рой мекунем. Да ҳаматон раҳмати калон, да панои худо боше. Обязательно шумо лайк, комментария и поддержка.